Lor, wakai iki merapat Batem Jepon. Blora. Loh. No, lokasi Batem Jepon Blora yang minat merapat bosku. Beat, Scoopy lagi Sigma. Kayak motor-motor sport tuh. Hop. Hop, Cak. Hop. Rego piro iki, Cak? 2022. Regane piro regane? 17,5. Istimewa yo. Kilometernya piro iku? Delok piye? Oh, hampir 7.000 kilometer rendah. Nalpot ada semua orinya yo. Jos. Istimewa, baut bening. Lokasi Batem Jepon Blora. Peh. Suwe ra ketok ning ndi kowe, Lek? Aku Mencari kitab suci. Pakai bahan ganteng mulur. Piro iku regane? 23. 23 ngene. Mek susuk Kilometernya piro? 3.000. Hampir 4.000 yo. Hampir 4.000. Kaya kilo montore lengkap mati pajak 2017, pajaknya matine suwe 4 kali. Nggih, montore. Kilometernya 20.000 banding arep anyar, banding guri jegawan. Kunci serpe ijeh. Cara minus pemakaian. Montore ini. CB150 masih ready 3 unit. 9 juta kurang 13 juta 2016 mulus orisinal kilometer rendah 30 ribuan. Ini 2016. Ini 9 juta 500. Masih ready 3 unit. Lokasi Batem Jepon Blora. Les tukang medio. Ini kilo trail apik lur. 23 CRF. Niki WR regane padha lho. 28.500. Rene nego langsung digas Batem Jepon Blora. Batem Jepon Blora R15 mulai 9 juta. Ini 10 juta. Ini 14 juta 2018. Ini 22 juta nego. Ini 11 juta 200 lengkap off. Lokasi Batem Jepon Blora. Dua. Piro iki, Pak? 7.000 nego. 7.000 nego, mesin segel. Orisinal yo, Pak yo. 35.000. Kilometernya kayak 30.000-an. Duh. Layak glowinge ngene. 7.000 mek 700. Wah, Nak kurang 500. alah iku abrakan. Piro mul? 9.000 ne pajak urip yo. Oke. 9.000. Motor sport mau 9.000. Lah digas lokasi Batem Jepon Blora hubungi Kaji Mulyono.